ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khan reus nam ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 ar pusau I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Kalong ke pura me ke Jylla Meghalaya ha ke pasau ngut ki Rangïalehkai Meghalaya bodybuilders ki layo banwan ra ya ke nam ke buram ha ke first Northeast bodybuilding and physique championship 8000 opsa ya ke ni ke Jingjop la pelong ha ke Jylla Sikkim ke bal sedang nadu ke khat sau terik mentau benai hadu ke khat san terik mentau nailur Hakani ke Rangïalehkai usujit ke ardas ulalek dan mikmat kum national judge na ke Jylla Meghalaya buat ubah Bransley di nongkenri kum coach ke kenhuan na Meghalaya. Hakani ke Jingjop na ke Jylla Meghalaya lalek ni shimenta da ki hinreu ngut ki bakan thop ya Wilinda Khonglam, Banjovi CH Marang, Samewan Paswet, John Paul di Langste, Daribha Kharkongor, bat Kanapi Samanbha ki Shangpliang. Ki Rangïalehkai ki belawan rak nam buat buram ya ke Jylla ki kenthop yuba Wilinda Khonglam first place, Bon Jovi CH Marang, Samewan Paswet bat uba John Paul di Langste. Tag number 3, Jylla Meghalaya. Tag number 4, Nabi Sam from Meghalaya. Tag number 5, Gopi Sharma from Sikkim. Tag number 7, Swamin Rai from Sikkim. Tag number 8, Alisa Sundas from Sikkim. And tag number 9, Priyanka Chakraborty from Tripura. Okay. Thank you, ladies. Okay, Nafi. Okay. Please select